به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك تقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك تقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك تقى والعفاف والغنى. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت
ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین یا رب العالمین. تمام تعریف، حمد و ثنا، شکر تس معبود برحقس کن سزاوار اس خالق کائنات مالک ارض و سماوات مدبر الآلات منتظم اعلی صفات مالک پروردگار یم پروردگارن یہ سوری کائنات پود کورمت کائنات سجون انسانو جنو کلو کٹو سوچ اور امس انسانس کرن عزت عطا. سو انسان کوتا چھو خوش قسمت یمس انسانس یمس مسلمانس پروردگارن ایمان کور عطا، ایمانچ دولت کرنس عطا. امس با ایمان انسانس چھو ات ایمانس تیل شوب یلی ات ایمانس سوچ سوچ عمل صالحات کر، نیک عمل کر، اور نیک عملن تہ تیلے شوب یلی انسانس ایمان آس مکمل. رب العالمینس پہ آس ایمان، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ آس ایمان، تیل اہندین عملن تہ شوب. انسان گس با ایمان گس ہمیش امس پروردگار سن فرمان بردار بنن، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان بردار بنن، اور اس فرمان برداری کر پروردگار سن فرمان برداری کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سہ دنیا اندر تہ کامیاب آخرتس اندر تہ کامیاب. یس شخص نافرمانی کر اللہ تبارک و تعالی سن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمس دنیا تہ برباد آخرت تہندِ خاطر برباد. آخرت اندر تہندِ خاطر ناری جہنم. رب کرن بیان با ایمان سن خاطر یس اطاعت گزار آس پز پوٹ پروردگار سن. کیا کرن بیان پروردگار؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یس شخص اللہ تبارک و تعالی سن اطاعت کر، فرمان برداری کر، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطاعت کر، فقد فاز فوزا عظیما. تمی لب بڑ کامیابی، تم کر بڑ کامیابی حاصل. اور یم شخصن نافرمانی کر رب سن، نافرمانی کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
تمس متعلق فرماون رب ومن یعص اللہ ورسولہ یم نافرمانی کر رب سنز تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنز فقد ضل ضلالا مبینا سہ گو گمراہ واضح گمراہی اندر سہ شخص گو فرمان بردار ام لو بڑ کامیابی نافرمان چھ گمراہ دنیا اندر کامیاب گو سوئی شخص جس فرمان بردار آس پروردگار سن تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمی لب بڑ کامیابی کس کامیابی کس انعام چھس کس بڑ کامیابی چھس رب العالمین عطا کرن رب کرن بیان وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یُس شخص اللہ تبارک و تعالی سن اطاعت کری محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطاعت کری یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار سو شخص یمن بہ جنتس اندر تمن جنتس اندر کرن داخل یمن جنتن اندر نہر آسن پکن خالدین فیہا یت جنتس اندر ہمیشہ انسان روزی فرمان بردار روز وذالک الفوز العظیم یہ دراصل اجہ خاطر بڑ کامیابی بڑ کامیابی گئی یہ انسان سن خاطر یمس انسان جنت کو عطا پروردگار یمس جنتس اندر داخل کر پروردگار یمس ات جنتس اندر ہمیش روزن تمی لبی بڑ کامیابی ومن یعص اللہ ورسولہ یم نافرمانی کر رب سن یم نافرمانی کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویتعد حدودہ اور رب العالمین سن یم مقرر کرمت حدن نبر دراو حد کرن پار یس یمن حدودن نبر دراو نافرمان بنیو ان خاطر کیا چھو فرماون پروردگار یدخلہ نارا سو شخص گیس نار جہنم اندر داخل یدخلہ نارا خالدن فیہا یمس ات جہنم اندر ہمیش روزن ولہ عذاب مہین تہندِ خاطر چھو رسوا کن عذاب تمس شخص سن خاطر چھو رسوا کن عذاب یم نافرمانی کر پروردگار سن یم نافرمانی کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سزا گو اس فرمان بردار بن تمس کس انعام چھو رب کرن یس نافرمانی کرے امس کس سزا چھو پروردگار بوزناون قرآن مجیدس اندر ونکن چھو واضح قرآن بہرحال ازیک موضوع یہ کہ انسانس گناہ کرنے سوچ کم نقصان سپدن اور فرمان برداری کرنے سوچ کم انعام چمس دنیا اندر ملان تو آخرت اندر کیا ملے یہ موضوع گناہ کرنے سوچ کم نقصان سپدن اکس انسانس اندر کیا نقصان سپدن یہ ونکن حالات وچھن ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یہ تھی فتن فساد وچھن خشکی اندر تم سمندر اندر یہ انسانس پن اتن ہز کمائی گرن اندر فتن فساد یہ انسانس پن اتن ہز کمائی انسان یہ وی یہ انسان لونی
بہرحال انسان گژھِ ہمیشہ پنن پان فرمان بردار دن پیش کرتھ در دربار حضرت اللہ جل و علا. ییٚلہِ انسان غلط چھُ کران، ییٚلہِ انسان کانٛہہ مومن چھُ کانٛہہ غلطی کران، أمس متعلق کیٛاہ چھُ بیان فرماوان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دپان گناہ تو نافرمانی کی وجہ چھ انسان سنس دلس زنگ لگان. فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماون ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه. یل اخ مومن کا گناہ چھ کران، کا غلطی چھ کران، کا نافرمانی چھ کران، ام سندس دلس چھ اخ داغ لگان، اخ نقطہ داغ چھ امس دلس اندر لگان. ام پت فرمان فاین تاب ونزع واستغفر. اگر یہ شخص توب کرے، گناہوں نش باز روزے، معافی مانگے پروردگارس اور استغفار کرے، فرماون سکیلا قلبہ ام سن دل چھیون چھلن. یل غلطی گئی مومنس، غلط کور مومنن، نقطہ لگوس، داغ لگوس، سیاہ داغ دلس، اور یل واپس پھیران امہ غلطی نش، باز یوان امہ غلطی نش، توبہ چھ کران رب العالمین سند دربارس اندر، معافی چھ منگان ربس، اور ام سن دل چھیون چھلن، ام سن دل چھیون صاف کرن. وَإِن زادت حتى يعلو قلبه. اگر یہ گناہ کرن رود، آز کر اخ گناہ، پگاہ کر بیا گناہ، کل کت کر بیا گناہ، یتھے کت روز ہمیشہ گناہ کرن. فذلك رین الذی ذکر اللہ عز وجل فی القرآن. فرماون ات چھ ونان ران گو زنگ چھ لگان یمش ذکر کر پروردگارن قرآن مجیدس اندر. کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون. یا سا چھ اخ زنگ لگان ات دلس، کمی وجہ یہ انسان پنیو اتھو چھ کماون. گو یل انسانس یہ زنگ چھ لگان ات دلس اور کرہن چھ گژھان یہ دل، ام سن دل چھ سیاہ بنان، پت چھ ترگان امس حق تو ناحق پرزناون. کیا یل دل گو کرہن، یل دل گو نافرمانی سے سیاہ، پت چھ ونس بوزن حق تو ناحق، پت چھ ونس پروردگار بوزن کی، پت چھ یعنی اٹھی ون کیا پنن رحمت پنن رہنما. یل جاد گو بڑھ گناہن اندر گرفتار، گناہ کرن رود، دل گو سیاہ، اور یہ سیاہی چھ پت امس رویس پہ پھیران. اندس دل امس بتس پہ سیاہی پہ ظاہر سپدان، امس چھ روی بدل نافرمان انسانس. تُہۍ وٕچھو، تُہۍ کٔرِو غور و تدبر میانٮ۪ن یِمن شاگردان الفاظن پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ کانٛہہ شراب خور چھُ وٕچھان، ڈرگ یعنی یِم انجیکشن کران، نشاور انجیکشن کران، تٔمِس انسان سٕنٛز حالت کیٛاہ چھِ آسان بٕتھِس. شراب چٮ۪نہٕ وٲلِس چھُ بٕتھِس پٮ۪ٹھٕے ننان یہِ چھا شراب چٮ۪وان وول کِنہٕ نہٕ. چرس چٮ۪وان وٲلِس چھُ بٕتھِس پٮ۪ٹھ ننان یہِ کیٛاہ چھُ کٲم کران. فرمان بردار چھ بتس پہ نن یا فرمان بردار، ام سند رویو چھ چمکان. یہ سیود واضح کران پروردگار امس نافرمان چھ ذلیل تو رسوا کران دنیا اندر پروردگار. ام سند روی چھ تبدیل سپدان، یمس دل گو کرہن تمس چھ روی تہ آسان پت کرہن. فرماون حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماون ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ. دپن بے شک نیکی کرنے سچ انسان سندس چہرس پہ روشنی پیوان، یعنی ام سن چہرہ چھ روشن بنان، تابناک بنان، چمکون بنان ام سند روی.
ونورا فی القلب أمۍ سُنٛد دل چھُ منور سپدان نیکی کرنہٕ سۭتۍ رٕژ رٕژ کامہِ کرنہٕ سۭتۍ فرمان برداری کرنہٕ سۭتۍ ییٚلہِ نیک کامہِ چھُ اکھ اِنسان کران أمۍ سُنٛد روے چھُ آسان چمکان یہِ چھُ کران بیان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چھُ سپدان ضیاءً فی الوجہ أمۍ سُنٛد روے چھُ آسان چمکان ونورا فی القلب دل چھُ آسان أمۍ سُنٛد منور دل چھُ آسان أمۍ سُنٛد روشن وسعتاً فی الرزق أمۍ سٕنٛدِس رزقس چھُ ہُرٮ۪ر کران ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل وعلا رزقس چھُس ہُرٮ۪ر سپدان نیکی کرنہٕ سۭتۍ رٕژ رٕژ کامہِ کرنہٕ سۭتۍ چھُ أمِس رزقس ہُرٮ۪ر کران پروردگار وسعتاً فی الرزق وقوتاً فی البدن أمۍ سٕنٛدِس جسمس اندر چھُ طاقت بڑان وٕچھِو صحاب صٲبن ہٕنٛز زندگی یِمن صحاب صٲبن ہُنٛد روب اوس آسان گارن گار مسلمن مشرکن ہُنٛد اوس روب اوس تِمن صحاب صٲبن ییٚلہِ غارت منٛد ٲسۍ صحاب صٲب ییٚلہِ تِم فرمان بردار ٲسۍ پتہٕ اوس پیوان روب مشرکن نافرمانن کٲفرن اوس روب پیوان صحاب صٲبن ہُنٛد تمہِ ساتہٕ ٲسۍ نہٕ بم تہٕ گولی کینٛہہ تمہِ ساتہٕ ٲس صرف تلوار تمہِ ساتہٕ اوس حقٕچ آواز مگر کھوژان ٲسۍ تمہِ ساتہٕ مُسلمانن أزیُک مُسلمان کیازِ چھُ پانے کھوژان غٲر سٕنٛدِ روبہٕ سۭتۍ کیازِ سٲنۍ دل چھِ سپجٲمٕتۍ اسہِ اندر چھُیی نہٕ ییٚلہِ أسۍ غور تدبر کران چھِ یِمن الفاظن پٮ۪ٹھ تیٚلہِ چھِنہٕ أسۍ قوت وٲلۍ تیٚلہِ چھِنہٕ أسۍ طاقت وٲلۍ کینٛہہ کیازِ اسہِ اندر چھیی نہٕ عمل اسہِ اندر چھیی نہٕ رٕژر اسہِ اندر چھیی نہٕ فرمان بردٲری تیٚلہِ کیازِ سانہِ روبہٕ سۭتۍ چھُنہٕ کٕہٕنۍ کھوژان اسہِ اندر ییٚلہِ نہٕ اوسُے سُہ طاقت ییٚلہِ نافرمان چھُ انسان پنُن طاقت چھُ سورُے سپدان بیان فرماوان وقوتاً فی البدن بدنس اندر چھُ جسمس اندر چھُ أمِس انسانس قوت بڑان یِمو فرمان بردٲری سۭتۍ رٕژ رٕژ کامہِ کرنہٕ سۭتۍ نیک عمل کرنہٕ سۭتۍ چھُ أہنٛدِس جسمس اندر قوت سپدان وٕنکٮ۪ن کیٛاہ ٲسۍ سٲری بٮ۪مار وٕنکٮ۪ن کیٛاہ ٲسۍ سٲری کمزور وجہ چھُ أسۍ چھِ نافرمان أسۍ چھِ سٲری نافرمان رۄبہٕ سٕنٛدِس دربارس اندر رۄب نے پنُن رحم کر بات چھنہٕ وٕنکٮ۪ن کُس چھُنہٕ دوا پھلہِ ورٲے اسہِ اندر کیٛازِ گوٚو یہِ قوت یہِ طاقت کیٛازِ گوٚو ختم پرٛانٮ۪ن لُکن ہٕنٛز کٔرِو کتھ یِم آز تہِ چھِ زندٕ تِم چھِنہٕ وُنہِ تہِ دوا پھوٚل کھٮ۪وان مگر یُسٕے بچہِ زٮ۪وان چھُ گۄڈٕ چھُ آسان دوا گۄڈٕ چھُ زٮ۪وان زٮ۪ونٕے أمِس انجکشن ہے یہِ ما گژھی پگاہ نوتوان أمِس چھُ گۄڈٕنیتھ زٮ۪وان زٮ۪وان پیوان انجکشن کرُن برونٛٹھ تہِ ٲسۍ بچہِ زٮ۪وان تِمن ٲسۍ انجکشن کران کینٛہہ گرس اندر ٲسۍ بچہِ زٮ۪وان تِمن ٲسۍ انجکشن کران کینٛہہ آز کیازِ دوا پھٔلِس پٮ۪ٹھٕے ہوت انسان زٮ۪وان زٮ۪ونٕے دوا بچس فرماوان وقوتاً فی البدن نیکی کرنہٕ سۭتۍ چھُ بدنس اندر جسمس اندر قوت یِوان ومحبتاً فی قلوب الخلق أمۍ سُنٛد محبت چھُ بڑان لوٗکن اندر یُس نیکی کرن وول آسہِ یُس پٔزیور مُسلمان آسہِ یُس حقس پٮ۪ٹھ پکن وول آسہِ أمۍ سُنٛد محبت چھُ باقٕے لوٗکن اندر پیوان دلس اندر محبت گژھان أمۍ سُنٛد بیٚیہِ وٕچھِو یُس نیک انسان آسہِ گامس اندر أمِس چھا سٲری عزت کران کِنہٕ نہٕ أمِس چھا سٲری عزت کران یُس نیک آسہِ یُس پنُن پان فرمان بردار آسہِ پیش دِوان کٔرِتھ دربارِ حضرت اللہ جل وعلا أمِس چھُ عزت بخشان رۄب فرماوان ومحبتاً فی قلوب الخلق محبت چھُ بڑان خلقن اندر أمِس انسان سُنٛد امہِ پتہٕ فرماوان نافرمانن ہُنٛد سیاکارن ہُنٛد وَإِنَّ لِلسَّیِّئَاتِ سَوَادًا فِی الْوَجْهِ برٲیی کرنہٕ سۭتۍ چھُ گۄڈٕنیتھ أمِس انسانس رویی تبدیل سپدان أمۍ سُنٛد روے چھُ سیاہ گژھان فرماوان وَإِنَّ لِلسَّیِّئَاتِ سَوَادًا فِی الْوَجْهِ أمِس چھُ روے گژھان کرٛہُن أمِس نافرمانس بدکار انسانس
بے فرماون وظلمۃ فی القلب أمۍ سُنٛد دل چھُ بنان سیاہ أمِس دلس اندر چھِ تاریخی پوتہٕ سپدان انہِ گٔٹ چھِ أمِس دلس اندر گژھان یہ چھُ فرمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظلمۃ فی القلب دلس اندر چھُ أمِس انہِ گٔٹ آسان أمِس چھُنہٕ تتھ پتہٕ پیوان یہ تگان پرزناوُن حق تہٕ ناحق ییٚمِس دلس گٔے انہِ گٔٹ تُہۍ چھُو انہِ گٔٹۍ اندر چھا انسان انسانس پرزناوان دل سپدیو دل گوٚو اوٚند دلس گٔے انہِ گٔٹ پتہٕ چھُنہٕ أمِس تگان پرزناوُن نہ مول نہ موج نہ بوے نہ اولاد نہ کانٛہہ انسان امہِ پتہٕ فرماون وَهَبْنَا فِي الْبَدَنِ وَوَهْنَا فِي الْبَدَنِ أمۍ سُنٛد دل چھُ سٮ۪ٹھاہ کمزور سپدان برائی کرن وٲلِس نافرمان انسان سُنٛد دل چھُ یعنی جسم چھُ آسان سٮ۪ٹھاہ کمزور تُہۍ وٕچھِو یِم شراب خور چھِ یا نشاور انسان چھِ تُہۍ وٕچھِو تِہُنٛد جسم کیٛاہ چھُ یِم حظ یِم انجکشن کران چھِ یِہُنٛد جسم وٕچھزیو ونکن مسلمانس پتہ کس کس انسان یم نشاور انجکشن کران تم سن بدن وچھو تھی تم سن حالت وچھو یہ کیا کرن بیان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَوَحْنَ فِي الْبَدَنِ ام سن بدن ام سن جسم سٹھاہ کمزور گژھان وَنُقْصَنْ فِي الرِّزْقِ اندس رزقس اندر کمی گژھان أمۍ سُنٛد رزق چھُ ختم سپدان پتہٕ چھُنہ یہوے نشاور انسان ژوٗرٕ کران یہوے چھُنہ پتہٕ مسجدن انوٲٹر ژوٗرِ نِوان یہوے چھُ پتہٕ گُپن تہِ ژوٗرِ نِوان یہوے چھُ پتہٕ وتہِ پٮ۪ٹھ ڈاکہٕ تہِ ماران یہوے چھُ پتہٕ انسانس ماران رۄپیہِ وجہ کٲنٛسہِ آسان رۄپیہِ بارِ کٲنٛسہِ آسان چندس منٛز زیادٕ پہن پونٛسہٕ تُہۍ چھِو پکڑاوان کُنہِ جایہِ خلوتس اندر کیٛازِ أمِس چھُ آسان رزقٕے سپدیومُت أمِس چھُ آسان انجکشن خٲطرٕ پونٛسے مۄکلیمٕتۍ أمِس اندر چھُ رزق ختم أمِس چھُ رۄب العالمیٖن تنگی کران رزقٕچ تنگی پتہٕ چھُ یِمے چیٖز کران یِمے ژوٗرٕ کران گُپن نِوان ژوٗرِ نژٕ نِوان ژوٗرِ مسجدن انوٲٹر نِوان ژوٗرِ مسجدن باقٕے ژوٗرٕ ڈاکہٕ چھِ ماران پتہٕ گرن اندر ڈاکہٕ ماران کیٛازِ یِم چھِ آسان پتہٕ ژھٔرۍ گٔمٕتۍ فرماون حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَنَقْصَنْ فِي الرِّزْقِ اتھ رزقس اندر چھِ یِمن کم یعنی کمی گژھان أمِس چھُ رزقٕے ختم گژھان وَبَغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ أمِس انسان سٕنٛز پتہٕ لوٗکن نفرت گژھان أمِس شخص سٕنٛز پتہٕ لوٗکن اندر نفرت گژھان پتہٕ چھِ کھران أمِس انسانس یہِ نشاور انسان نافرمان انسان پتہٕ سارنٕے لوٗکن کھران بہرحال مسلمان گژھِ ہوشیار روزُن ییٚلہِ انسان فرمان بردار پروردگار سُنٛد أمِس چھُ پروردگار تہِ روزِ اور أمِس چھِ لُکھ تہِ پتہٕ محبت کران یُس نافرمان بنہِ یُس نافرمٲنی کر پروردگار سٕنٛز محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ییٚمِس چھُ پروردگار پتہٕ ناراض آسان اور لُکن چھِ گژھان پتہٕ أمِس انسان سٕنٛز نفرت فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماون یُس شخص نافرمان یُس شخص نافرمانی یعنی پنُن پان نافرمان چھُ دِوان پیش کٔرِتھ تٔمِس چھُ پروردگار ناراض سپدان تٔمِس چھُ رۄب العالمیٖن ناراض گژھان یُس پنُن پان نافرمان دی پیش کٔرِتھ سُہ چھُنہٕ پتہٕ پروردگارس سِمہٕ تٔمِس چھُ ناراض رۄب اور فرماون بیٚیِس آیتہِ مبارکس اندر پروردگار وَمَن یُہِن اللہ فما لہُ من مُکرِمٍ فرماون ییٚمِس شخصس اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و خوار کرِ ییٚمِس شخصس عرشِ مجیٖدُک آگہٕ ذلیل تہٕ خوار کرِ کٲنٛسہِ دُنیاہس منٛز چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد طاقت کہِ تٔمِس انسانس دِیہِ عزت ییٚمِس رۄب کرِ ذلیل ییٚمِس رۄب کرِ رُسوا دُنیاہس اندر اور کٲنٛسہِ ہُنٛد طاقت چھُ تٔمِس بخشہِ عزت لہذا گژھِ مسلمان ہوشیار روزُن غلط کامہِ نِش گژھِ پتھ روزُن اور یہِ گژھِ زانُن غلطیو غلط کرنہٕ سۭتۍ کم نۄقصانات چھِ سپدان فرماون
پروردگار کرن بیان قرآن مجید اندر فرماون ومن یعشو عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. بس یس شخص رب العالمین سندی ذکر نش رحمان سندی یاد نش غافل چھ سپدن امس پہ پروردگار اخ شیطان مسلط کرن یہ شیطان امس انسان سن پہ دوش بنان یم نافرمانی کر رب سن یس رب العالمین مشراون یس رب العالمین سن ذکر مشراون تمس پروردگار اخ شیطان مسلط کرن اور یہ شیطان امس انسان سن ساتھی بنان پتہ شیطان خوش گھس کرناون پتہ چھ واپس پھیرن دون امس شیطان پھیرن فرمان پروردگار امس شیطان کرن مسلط امس نافرمان انسانس یمس رب العالمین نشد گھان. لہذا گھس مسلمان ہوشیار روزن یم آیت مبارکہ یاد تھو فرماون پروردگار ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساکم. یہ تو اے لوکو ما بنیو تمن لوکن ہی یمو پنن پروردگار مشرو اور مشرو پروردگارن تم لوگ یمو رب مشرو اور رب العالمین مشرو تم لوگ. فرمان فاولئک هم الفاسقون تم لوگ چھو فاسق تم لوگ چھو نافرمان. گو یمی رب العالمین مشرو تم رب العالمین مشرو سوی انسان تی. لہذا سوی مسلمان سوی انسان نافرمان سوی انسان فاسق یمس رب گو مشد یمس رب گو مشد. اور یہ آیت چھو بار بار بوزن اس میں واریاہ لٹہ برونٹ کن بیان کرمس کیا کرن رب العالمین بیان قرآن مجید سنر ومن اعرض عن ذکری یس شخص میان ذکر روگردانی کر مین ذکر مشرائی فرما فإن له معیشتا ضنکا تمس کر بس دنیا اندر زندگی سٹھا تنگ تم سن زندگی بنا بس سٹھا تنگ دنیا اندر ونحشرهم یوم القیامت اعما. سو شخص تلن بر محشر کس میدان اندر اعما سبحان با آما محشر کس میدان اندر. اور یہ شخص دب قال ربی ای میانی رب لما حشرتنی آما سکوٹ کیا تلت آما محشر کس میدان اندر وقت کنت بصیرا بیوسس دنیا اندر گاش دار تسکوٹ سوز گاش دنیا اندر یت محشر کس میدان اندر کیا گو سکوٹ آما. فرماون چھس قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. فرماون چھ یت کت دنیا اندر میان یم آیات مبارکہ مشرایت تتھے کت اخ آز تہ مشراون تتھے کت اخ آز تہ مشراون یت کت میان آیات مشرایت دنیا اندر. وچھو یل انسان نافرمان چھ بنان اور امس کس کس عذاب چھ کرن پروردگار یہ میں آغاز اندر بیان کر. وچھو حضرت آدم علیہ السلام سن حالت یم ساتن پروردگارن آدم علیہ السلام جنت اندر داخل کر دونوئی بوز کر پروردگارن جنت اندر داخل مگر سوچ ون فلا تقربا هذه الشجر وار کر جو غور میں نے نمن شاگردان الفاظ کن پروردگارن منک یس یس پھلان کلس نزدیک گژھو تیل بنیو تہ خسار تلن والن اندر تیل بنیو تہ نقصان ظالمو اندر یعنی ظالمو اندر بنیو اگر ات کلس نزدیک گیو. بہرحال شیطان ترو وسوس امس آدم علیہ السلام سندس دلس اندر ترو وسوس ام کر نافرمانی پروردگار سن ات جنتس اندر یہ گو ات جنتس اندر نزدیک پتہ کیا کورس پروردگارن گوڈ یہ نافرمانی کر آدم علیہ السلام پروردگار سن گوڈک چیز کیا نیوس ربن یہ یاد کیا نیوس ربن گوڈنک چیز یل نافرمانی کر اکائی نافرمانی یہ سانی خطر عبرت سانی خطر نصیحت گوڈنک چیز نیوس پروردگارن تم کو لباس اریان سبجے ننگ سبجے دونوئی بوت شرم گاہ وچھک اکس اخ سن یل نافرمی کر آدم علیہ السلام سورہ آراف پڑھ دیو وچھ دیو رب العالمین کس چیز نیو گوڈنت آدم علیہ السلام. تو وچھو سون حالت یل انسان نافرمان بنیو وچھو سانی بین سانی ماجہ سانی کوری کس کچھ اریان پکن مردن اندر تو مرد چھ پکن اریان خواتین اندر مگر کس شرم حیا
کمس أکس ونکن شرم مگر وچھو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نافرمانی اکائی نافرمانی کر رب جنت کس لباس نبر اور یان سپدے دونوے بو پتہ لگ جنت پتر پانس مڑ چھپایا پن ستر پن وترو سو مگر اوریان کر رب کمہ سۭتۍ ییٚلہِ اکٲے نافرمٲنی کر پروردگار سٕنٛز پتہ کوٚر تو آباد آدم علیہ الصلوۃ والسلام مگر نافرمٲنی کہ وجہ ننگ نی رب العالمین کر ییٚلہِ أسۍ نافرمان بنو سون حال کیا تُہۍ وٕچھِو آز سانٮ۪ن گرن ہٕنٛز حالت کیا چھُ کٔمِس چھُ شرم حیا ونکیٚن کۄس موج بیٚنہِ چھِ شرم حیا کران کُس مول چھُ پتہٕ غٲرت منٛد بنان پتہٕ ونان پننہِ کورِ ہے یہِ کیاہ ہے ننگے یہ کیا گوڑو ہیور یزار یہ کیا سوری واش آز نونوی کس جرات کرن پتہ ون پنس گرس اندر پتہ کر نصیحت پنن بوزن یل مول تہ نافرمان موج تہ نافرمان کور تہ نافرمان حالات کت سدر حالات کت سدری مسلمانن ہند یل زن رب العالمین سن وعد چھو وانتم الاعلون ان کنتم مومنین تُہۍ ٲسِو بلند بالا مگر شرف ییٚلہِ تُہۍ مومن بنِو ییٚلہِ تُہۍ فرمان بردار بنِو پروردگار سُنٛد محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مگر ونکن کس ونکن فرمان بردار کس ونکن پز پٲٹھۍ مومن پتہ آسہِ أمِس مومن سُنٛد بیٚیِس روب پیوان خاتون نیرِ کُنہِ جایہِ کُنہِ یعنی گلی منٛز نگے پتہ پیس أمِس نفرس کُن نظر پتہ من چھا یہِ آز چھا کانٛہہ کیٛاہ شرم حیا کر وچھو کیا بیان فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم أسۍ چھِ ییٚلہِ أسۍ یہِ حدیث مبارک پرو تیٚلہِ چھِ أسۍ خٲرج فرماون اذا لم تستحی فرماون یل تو بے حیا سپدیو فرماون محمد رسول اللہ اذا لم تستحی یل تو بے حیا سپدی فسن معاشیتا پاتی خوش گژھِو تہِ کٔرِو گژھِ یہِ خوش گژھِ تہِ کٔرِو ونکن مسلمانس یہ خوش گژھِ یہ کران یُس مسلمان یہ لباس لاگہِ تہِ چھُ لاگان أمِس چھُنہٕ کانٛہہ ہٮ۪کان آز رُکٲیِتھ أمِس چھُنہٕ مول رُکاوان أمِس کورِ چھُنہٕ مول ہٮ۪کان رُکٲیِتھ أمِس چھِ آزٲدی وۄنۍ یہِ فرماوُن چھُس یہِ خوش گژھِ یہِ گکار تہِ یہِ کرٮ۪کھ تہِ کر اذا لم تستحی فسن ما شئت یہ خوش گژھِ کہِ کر بے حیا سپدیو انسان گوٚو وۄنۍ یہِ خوش گژھِ تہِ کر وٕچھو حدیث مبارکس اندر کیاہ کرن بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور یہ زیوٹھ پان حدیث مبارک اشارہ یوت تھا بہ کٔرِتھ آئندہ اگر موقع آو اتھ کرو پوٗرٕ وضاحت کہ مسلمان سٕنٛز یِم نیک عملہٕ کِتھ کٔنۍ کرِ پروردگار نیک عملن تہِ برباد کمے وجہ کرِ برباد نیک عملن تہِ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان فرماون حدیث مبارک بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لأملأن اقواما من امتی یاتون یوم القیامہ دپان مے بہ زان مے چھُ پتہ مے چھُ یقین کہ قیامت کہ دۄہ یی اکھ قوم میٲنۍ امتی یاتون یوم القیامت بالحسب حسنات تیٖتۍ گٔنے حسنات تیٖتۍ یعنی نیکی ہٮ۪تھ یِن قیامت کہ دۄہ امثال جبال تہامہ بیضاء دپان تہام کہ پہاڑ پوز آسن یہنز عملہٕ چمکن تہام چھُ بوٚڑ پہاڑ اکھ یِتھے کٔنۍ آسن یہنز عملہٕ چمکن امبار آسہِ محشر کِس مٲدانس اندر یہِ انسان ہٮ۪تھ یہوے محشر کِس مٲدانس اندر یِمے عملن ہُنٛد امبار ہٮ۪تھ تہام کِس پہاڑس برابر یِمے آسن سٮ۪ٹھاہ چمکن فیجعلها اللہ عز وجل حباء منصورا یمنے عملن کر پروردگار حباء منصورا وڑویں گڑد مفسرین کرام کرن بیان ات تفسیر کرن حباء منصورا کیا گو یل صبح آفتاب چھُ کھسان اور دارِ کن چھ اکھ زُس پیوان اکھ لکیر پیوان اکھ کڑ یعنی دارِ کن زدِ کن پیوان سۄ لکیر کمرس اندر ات لکیر اندر ات آفتاب چھُ زُژ اندر چھ تِم ریزٕ آسان نژان ساروی چھُ غور کوٚرمُت ییٚلہِ
کمرس مز اچھن آسان کُنہِ قٕسمٕچ گرد مگر ییٚلہِ تَمہِ طاقت ترٛویہِ کِنۍ چھِ یہِ آفتابٕچ زٕژ پیوان پتہٕ چھِ آسان تتھ لکیٖر منٛز تِم ریزٕ نژان فرماوان یِہوٚے گژھِ یِمن عملن یِہوٚے ڈۄنگراس کمہِ وجہ کیا سبق کمہِ وجہ گژھِ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ واپس کران جواب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ات کٔرِو حظ وضاحت یِم ؤنِو حظ یہِ کُس قوم چھِ یِم کم غلطی چھِ کران بہرحال وقت چھُ کم وقت نِمہٕ نہٕ بہٕ زیادٕ کینٛہہ آیندٕ جمعہ آسہِ یِہوٚے موضوع یِہوٚے پکناوو برونٛٹھ پہن کہِ کمہِ وجہ گژھِ یِمن عملن ڈُنگراس انسان آسن سٮ۪ٹھاہ عملہٕ کرِمژ عملن ہُنٛد پہاڑ یعنی تیوٗت آسہِ تِہام کِس پہاڑس برابر آسن عملہٕ مگر محشر کِس مٲدانس اندر گژھِ بٔڑ وٕنۍ گرد یہِ کمہِ وجہ یہِ کرو آیندٕ جمعہ بیان اللہ تبارک و تعالیٰ دِیِن اسہِ پوٚز وننُک توفیق پٔزِس پٮ۪ٹھ عمل کرنُک توفیق پروردگار دِیِن قرآنس پٮ۪ٹھ عمل کرنُک توفیق حدیثس پٮ۪ٹھ عمل کرنُک توفیق اے سانہِ پروردگار اسہِ آو قرآنُک بہار اسہِ آو حدیثُک بہار اسہِ آو آزٲدی ہُنٛد بہار اے سانہِ پروردگار اسہِ کر پنٕنۍ حفاظت مسلمانن کر پنٕنۍ حفاظت اے سانہِ پروردگار ییٚتہِ مسلمان تتہِ کر پنٕنۍ حفاظت اے سانہِ پروردگار اسہِ آسہِ ظُلمس منٛز ہٮ۪نہٕ اسہِ کر تمہِ ظُلمہٕ تل آزاد اے سانہِ پروردگار اسہِ کر ظُلمہٕ تل آزاد اسہِ آو اسلامُک بہار اسہِ آو اسلامُک بہار اسہِ آو اسلامُک بہار اسہِ آو قرآنُک بہار اسہِ آو حدیثن ہُنٛد بہار اے سانہِ پروردگار سانٮ۪ن گۄنہن کر مغفرت سانٮ۪ن گۄنہن کر مغفرت اے سانہِ پروردگار سٲنِس ایمانس کر رٲچھ سٲنِس ایمانس کر رٲچھ سٲنِس ایمانس کر رٲچھ اے سانہِ پروردگار اسہِ کر پنٕنۍ حفاظت اے سانہِ پروردگار تمام نوجوانن کر اصلُک ہدایت بزرگن کر پنٕنۍ دستگیری کورِ مالن کر پردٕ پوشی اے پروردگار یِم وٕنیُک تام ییٚمہِ دُنیا درٛایہِ تِم کرُکھ مغفوٗر مرحوٗم تِم کرُکھ مغفوٗر مرحوٗم یِم ہسپتال اندر بیمار تِمو سوز شفا یِم گرٕ اندر بیمار تِمو سوز شفا